हिन्दी व मेमेगु विदेशी सौकी पासा बाखौं व चरित्र क्यागु नेपाली फिल्म कमिया पुलाङ्गु रुख विदेशी सौकी पाया हुबहु नकल्याना यो कुहे नेपाली सौकी पा देखुगुदु एन आया इले बलिउड सौकी पा लुटकेस नेपाली फिल्म जात्रा स प्रभावित जुया निर्माण जुगु चर्चा दु मंगु बिहिबार सार्वजनिक जुगु लुटकेस या ट्रेलर सोइबले सौकी पाया कथावस्तु जात्रा नाप मिले जुगु खनेदु सौकी पाया ट्रेलरे नेपाली सोकुमी पिन्छ जात्रा या फोटोकपी थका प्रतिक्रिया बिउगुदु स्थगु मध्यम वर्गीय परिवार या मनुन थेवा जागु ह्याङ्गु सुटकेस लुइके थुका उत्पन्न जुइगु समस्या या त ट्रेलरे नेबया तगुदु सकिपा जात्रा न सामान्य परिवार या छम मनुन न धेवा जागु बोरा लुइके थुका उत्पन्न जुइगु परिस्थिति या त रोचक ढंग नेबया तगुदु ट्रेलर सोया जात्रा नाप सकिपा या कन्सेप्ट जग जो लागु खला व प्रभावित हे जुगु ख थ्याफै मखु सकिपा स्वे ढुङ्गा जग थुके या पुष्टि जुइ यद्यपि ट्रेलर बलिउड सकिपा लुटकेस जात्रा स प्रभावित जुइ फैगु आधार थासा तोतुगुदु थुगु सकिपा 31 जुलाईले ओटीटी प्लेटफर्ममे रिलिज हुँदैगुदु राजेश कृष्ण न सकिपाया निर्देशन याना दिगु ख कुणाल खेमु रसिका दुगल रणवीर सौरी विजय राज व गजराज राव या प्रमुख भूमिका दुगु सकिपाया त फक्स स्टार स्टुडियो व सोडा फिल्म्स प्रोडक्सन निर्माण याना दिगु ख राजेश कृष्णन व कपिल सावन्त सकिपाया बाख चोया दिगु ख नेपाली सकिपा जात्रा या बाखस प्रभावित जुगु बहस सृजना जुइथुका लुटकेस या त ओटीटी प्लेटफर्ममे स्वेत नेपाली सोकुमी पिन आतुर खनेदु